10 sahabat Rasul yang dijamin masuk surga. Pertama Abu Bakar As-Siddiq, kedua Umar bin Khattab, ketiga Utsman bin Affan, keempat Ali bin Abi Thalib, lima Talha bin Ubaidillah, keenam Zubair bin Awam, ketujuh Sa'ad bin Abi Waqqas, kedelapan Said bin Zaid, 9 Abdurrahman bin Auf, 10 Abu Ubaidillah bin Jarrah.